Good morning from Beauty Fabulous here. Eva vea. Ele mea le manguia le wakula e mai. Oka, wale kasi le loa se le mamalo le atino o waku mai lunga post. Eka avale i feo inge le ni number plates le awa miova le yangi. Be ave ese number plates o le ka ua o le van pa le van silver o le fautuanga. Share ka ko post le ngai inga ia awea i tato halo mawhana au tene. Ia le ngata fo ilia lele wa o ai nau tina, bo ai tina. Ka ilo iei pole ale ngai me wafai. Ai pi awea tato malava pole ale ko ai ngā agenda. Iei ka avali e feo wa ngai le au ula ia. Le au la va lea ia fai le meni. Ka lo fai onga le ki a polo le fa onga anga ngai ka ngaka. O ke ofo le fa alunguinga pe fa fe pe fa pe o kanga o la ko a inga kanga o la ko a nge fa ngi me o ka ese maru lu o koko ngi kanga ka male mafai nga fai o ngi me o le meleanga e ko ku fa mai o le nga viri mai ko mingi ko viri mai ku kama viri mai ia sama uso e mo ke mai le saulo fingele mai la bole piki aku mo ke mai piki aku le fi fa singo mai le fa le wai a bonge ese ki ai o le fokuanga so se ka vale ku aku ye ke oi pe fa mai a wai mai oi mana 500% e ke le loa mai ke le shua po me funga ke ka wi lo langa ya lele waka arki a polo sa vali ya manka mo i mele wa ye bolele ai pe waka wa phone wale tau inga mali wale kang mali ile sila mai fu ela ku masa wa uya va yaku a wale kang mali ma pe wo sa saufa a hafi le mele wa yai pe wo sa saufa a hafi fu inga le hafi wa mu sai pa ele masa nge ka ko le nga ko inga me o le mele wo mai ku ai oi ka fe ele suwa fo yesu e repiuka ingi ya nganga le yanga i whao ngā inga ka ko kanka mingi ki a polo inga lua i ko kongo mawhau ngi ka ngaka a kongo o mei behind i kua mengi a le ngi drugs i o mkupe ai penga se ka la lua le mawaingi le ku ai se tulo le ku ai se whareka ele o se ai a le ngi wo whai ngei mea wa ai tau tuana whanau la iti e ko so pola sko inga agenda boy wole ko e fefer ka mai san ai pi awe ai ka ko pi awe ka fefe yo aku si ma se ko inga masilo makuo la e ngufo ko ko ngol fale o ko wole ko fefe nge ka ngaka oh my gosh me disilo makua le fo ko nga pola ko inga langu silver black purple green yellow ka fefe I don't want myself just sit here and makikiro kung himia kukupo mai. I don't want to sit here and look at these things to keep going. Le ai awafoi or ngima ka upu. It's rare. It's not something that often happen. Emo isa yeme ko fa alungo yo waso alama. Ele nga ko saufa hafi mor kare pifale o saufa hafi mor fa malos kanga ka fa malos ko inga fa malos si finge fa malos si pore as ko inga fa finge mora oka FF nga ko masangia si ke ofu ele ai se matua vale fa isana tama ka ilo ye ngi se kala ya aya se ilonga ai ole kar ko nga ya ke uya ile se makua fa avale vale atu lo se upu e ko ye ke au ngi kaini ile se makua vale la ko fai ngi mea ma o ke longa foi o la ko lava filinga le o fai ngi mea ka fio lai mo makua le ko fefe ai o fia fo ile atu le ka ko ke ka pu wa ye ma fai ma ke fo le fa lo mo ina pe feel guilty fo ina le ma ka fai ngi se me fa le kon ka ki fa alungo kwa ye kon e ka le o seki ki fa alungo kwa ele ke o fornei ka ngaka kwa maruru ngala ko mama kwa freeze ama frozen ma freezing ma coffee ola meanga wole I don't just sit here and watch these things go ele ai la le fukwa so kwa le fa yakuse kala vunga le about these things going on
o mako e maka o kia masau whaafi, and we have to put a stop into it. E mawhai ia se aka ko kufa akasi ka ko ke mawhai ia nga lului whaakasi fo i malu i o lewa nga lului. Ai, o le ea se ko inga ka awali kua kia ki o e whai mei sau nginga ngi. Auange e se ki ai, auange e se ki ai. Ma ai, whakua whaakanga mai a leo nga mako i uar maa ai kua e tongi erin koranga kai o veki. Kongi ka avali makua i, ia nga. Ai, ko woa me ko ia ngā me o nei o kala ke loa ngai whaakanga ai. Be aware. O lewa makua sa whaafi. O le kasi le luas kankai postinga mai runga ka avali ngi. O le arko inga ka avali, just be aware. O le whakuanga nga. Bye.